از طرف خودم و جمع حاضر تقدیم میکنم گرمترین سپاسها و درود گرم خودم و شما رو به سفیر محترم کشور جمهوری اسلواکی که همینک شرف حضور پیدا کردن در همایش امشب ما. انشالله صحبت های جناب آقای یانبوری رو ما شنونده خواهیم بود و در پایان همایش امشب هم انشالله به سوالات همه دوستان پاسخ داده خواهد شد. دعوت میکنم با تشویق های شما از جناب آقای یانبوری که در خدمتشون باشیم برای صحبت امشب خودش. Good evening, ladies and gentlemen, dear friends, Slovak delegation, and all participants. I have for you two news. One is bad, I'm late. Second is much better because of heavy rain, which your country expected for a long time. خانم آقایان سلام عرض میکنم. میخواستم بهتون بگم که دو تا خبر، یه خبر خوب و یه خبر بد. خبر بد این که یه خورده تأخیر داشتم. خبر خیلی خوب این که داره بارون میاد. Today, as you know better than me, your whole country is about to celebrate tomorrow anniversary of the Islamic Revolution. It is one more reason that I'm late, because I participated in the meeting of diplomatic corps with your foreign minister and your president. خب همه میدونین که فردا سالگرد انقلاب کشور شماست و به خاطر همین جلسه ای رو امروز جلسه دیپلماتیکی رو داشتیم به همراه وزیر امور خارجه کشور شما در دفتر ریاست جمهوری. I don't know how you succeeded to come in time, but to cross Tajrish Parkway distance was more than 1 hour. نمیدونم شما چجوری سر وقت اومدین ولی برای من از تجریش تا پارکوی 1 ساعت طول کشید. Anyhow, thank you for your patience. Looking on such big crowd, I even don't know how to properly start. Especially I missed the introduction of the gentleman who took the floor before me. But anyhow, I will try in the beginning to introduce somehow potential of Slovak Republic. نمیدونم که قبل از من که چه کسایی صحبت کردن ولی الان تو این جلسه یه خلاصه‌ای در مورد اسلواکی صحبت می‌کنم. Then I will move to some other maybe interested areas for you, and definitely I'm ready to answer any possible questions. و بعد از اون چند تا نکته جالب رو براتون توضیح میدم و بعد از اون میتونیم جلسه پرسش و پاسخ داشته باشیم. Slovakia is a very small country. From the size of territory, it is almost 50,000 square kilometers only. اسلواکی کشوری که با مساحت 50,000 کیلومتر مربع هستش. With there are 5.4 million inhabitants. با جمعیت 5.4 میلیون. You can say it is one set of Tehran. میتونید بگید این شمال تهرانه. مثل تهران. Anyhow, from point of economic strength, we belong to the country which is the most industrialized and most economic orientated in the world. اما برخلاف این اندازه کوچیکش اسلواکی جزو کشورهای صنعتی و طراز اول دنیا هستش. I am almost sure you will not find any other country which has share of GDP resulting from export 97-98%. میگم فکر نکنم کشوری داشته باشیم که بر اساس GDP 98
یا 97-98% باشه. Which means that this small country is exporting monthly goods and servicing in value around 77 billion euro monthly. کشوریه که با این کوچیکیش و رقمی که گفتیم ماهانه حدود 7 میلیارد حجم صادراتش. It means even if your number is big, there is still room for more. با اینکه این عددهای بزرگی هستن ولی 100% جا داره برای بزرگتر شدن. In the last 15 to 20 years, Slovakia passed through very difficult economic, political, social transformation, which started with collapse of communism in the end of 80s. توی 10 سالهای اخیر کشور اسلواکی مشکلات عظیمی رو پشت سر خودش گذاشته بعد از تمام شدن سیستم کمونیسمی و تغییر تحولات مردم. From 1st January 93, we got our independent republic after peaceful divorce with our Czech neighbors. در سال 93 ما استقلالمون کسب کردیم و از کشور چک جدا شدیم. In 2004, we succeeded to join European Union with 9 other Central and East European countries. در سال 2004 عضو اتحادیه اروپا شدیم. And if I can say that till 2004, almost all period we have been decreasing, roughly from that period we are fastly increasing in our economic strength. از اون تاریخ تا الان اقتصاد ما رو به رشد هستش. We did very strong, painful economic reforms. ما تغییرات اقتصادی خیلی دردناکی داشتیم برای این رشد. But since the reform started to bring fruits. ولی الان در حال جمع‌آوری میوه‌های این درخت است. At the beginning of our membership in the EU, we were 26% behind our Czech friends from GDP per capita. در اول استقلالمون ما منفی 26% بودیم از لحاظ GDP از کشور همسایه‌مون جمهوری چک. Which equaled 48% of average EU per capita GDP. Gross domestic product, GDP. Okay, I will repeat. This 26% gap after Czechs, it was actually 46% of GDP average in the EU. یعنی که ما 46% کمتر از میانگین اتحادیه اروپا بودیم. Today, somebody can say that our GDP is already higher per capita than the Czech Republic. Somebody is saying that tomorrow only it will happen. امروز بعضیا میگن که GDP شما بالاتر از جمهوری چک هستش و بعضیا میگن که نه این اتفاق فردا براتون میفته. Both are right. It is because we have very independent measurement of our success. It is the euro currency when we joined in 2009. این هر دو این احتمالات صحیح هستش چون که هر دوی ما سیستم مشابهی داریم و فقط در کشور ما سیستم یورو هستش. Ahead of our Central European friends which still use their own currency. And because of daily, monthly fluctuation of exchange rate, this comparison is also changing. این به خاطر اینکه چون کشورهای همسایه‌مون هنوز واحد پول خودشون دارن و این تغییرات پولی باعث میشه که این نوسان‌ها ایجاد بشه که یک روز ممکنه که مساوی باشه یک روز ممکنه جلوتر باشه. But this news about Slovakia being in Euro Club is good even for you as a potential trade partners or even investors because it is much more easier to plan your activities because we import, produce, export, pay our taxes, pay our salaries, etc. in one currency. You doesn't need to take into the consideration
possible changes of the exchange rate. خب این مزیت‌های خودش هم داره که وقتی که واحد پولی یکسان رو داریم، این باعث میشه که مالیات هامون، هزینه هامون و سایر مواردی که با پول نیازی به تغییر پول نباشه، نیازی به چنج نداشته باشه و با یک واحد پول بتونیم با همسایه هامون کار کنیم. A few more words about this result of the structural changes and the new branches we started to develop in the last years. به خاطر همین تغییراتی هم که داشتیم در چند سال اخیر، این تغییر به سمت جلو داره. Today, 92% of our export is sold in the first quality markets of EU countries and the other OECD members countries. 92% از محصولات صادراتی ما داخل اتحادیه اروپا به فروش میرسه یا اینکه کشورهای OECD. It means our goods and services started to be treated as a world first quality products. این یعنی اینکه محصولات تولیدی ما دارای کیفیت خیلی بالایی هستند. This is completely different as we compare other, I will not name concretely countries from our territory, which have problems in export generally, and if they export to the areas when they don't have competitive partners from developed countries, maybe Chinese or Indians or so. این دقیقاً به خاطر همین هم بعضی از همسایه‌های ما مشکل دارن برای صادرات محصولشون و رقبای این کشورها میتونه شاید چین یا کشورهای دیگه باشه. Maybe the best example of development of this new Slovak economic phenomenon is car industry. یکی از معجزات این سیستم جدیدی که ما داریم، اقتصاد نوینی که داریم، میتونه سیستم تولید خودرومون باشه، یعنی تجارت تولید خودرو. We can say that in the period of Czechoslovakia we were producing 0 car per year. در زمانی که ما چکسلواکی بودیم ما 0% تولید In Slovakia. در اسلواکی تولید ماشین داشتیم. Last year we produced almost 1 million passenger cars. در سال گذشته ما 1 میلیون خودروی سواری تولید کردیم. Since 7-6 years ago, when we were approximately moving towards this target of 1 million, we already became the biggest car producing country per capita. در 7 سال اخیر کشور اسلواکی بالاترین ریت تولید خودرو به ازای هر نفر جمعیتش رو داره. People ask me if we are assembling cars or producing. I am telling we are producing and partially assembling. Because of globalization, you cannot provide 100% of components from small territory. بعضیا میگن که شما تولید کننده هستین یا مونتاژ کننده خودرو هستین. سوال جوابش اینه که ما هم تولید کننده هستیم هم مونتاژ کننده، چون بازار به قدری جهانی هستش که ما نمیتونیم یک خودرویی رو به صورت 100% تولید کنیم. In the field of automotive industry, I see it, and also our government and our business partners in Slovakia, very big potential for development cooperation with Iran. به خاطر همین موضوعاتی که گفتم یک جای خیلی خوبی هستش برای گسترش تجارت با کشور ایران. Especially in increasing quality of Iranian production. مخصوصا به خاطر کاهش کیفیت قطعات تولید شده در ایران و ماشین. افزایش We have in Slovakia big foreign investors, but definitely they have their own selling policy and other policy. I have no this way in my proposal. خب اون شرکتایی که تو اسلواکی تولید میکنن شرکت‌های خارجی هستن که دیپلماسی خودشون رو برای فروش محصولاتشون به کشورهای دیگه یا ایران دارن. من این منظورم این قسمت نیستش. Because such international big companies as producing cars in Slovakia
Volkswagen, Audi, Porsche, Peugeot, Citroën, Kia, Skoda, Seat. شرکت های خودروسازی که تو اسلواکی هستن شرکت های بزرگ مثل آودی، فولکسواگن، پژو، پورشه و سیتروئن و اشکودا. They have their own policy of selling cars. اونا دیپلماسی خودشون رو برای فروش محصولاتشون دارن. But to serve their project in Slovakia, year by year, there is more and more number of small and medium-sized Slovak companies producing components, parts to these big companies. There is more than 2,400 such companies already. ولی در اسلواکی شرکت‌های کوچیکی هستن، در حدود 2400 تا شرکت‌های کوچیکی هستن که قطعات خودروها رو برای این شرکت‌های بزرگ تولید می‌کنن. In the beginning they fought very hardly to produce in time within the price limits and time limits the products taken by these huge companies which dictated all of the conditions. میگه در ابتدا مشکل داشتن این شرکت‌ها برای سر وقت تولید کردن و با کیفیت تولید کردن این قطعات. But now more and more of them are looking for more international share for their products. They're ready to enter and negotiate not only selling their products but to create and run joint venture companies with partners. این شرکت‌های کوچیکی که تولید کننده قطعات هستن الان نگاهشون فقط برای فروش قطعاتشون به کشورهای دیگه نیست. اینا دنبال همکارای تجاری یا جوینت ونچرهایی هستن که با همکاری اونا بتونن تولید رو تو کشورهای دیگه گسترش بدن. This is the area when we see a large potential to bring some Slovak companies here, first maybe to try their products, then to make joint venture which can be beneficial for both sides. Now we will bring the quality R&D and very quickly maybe the quality of car industry in Iran can go up. در مرحله اول ممکنه که تست کنن این قطعات رو که کیفیت داره یا نه و در مرحله بعدی ممکنه که وارد همکاری دو جانبه بشن برای تولید این قطعات در داخل ایران و برای افزایش کیفیت قطعات تولیدی خودرو در ایران. To finish with this car industry, I will say that we have 36% of our income result of exporting 98% of cars produced in Slovakia abroad. 36% از واردات ما فقط برای صنعت خودرو ما هستش. Second modern industry in Slovakia which we developed in the last few years next to the automotive industry, it is electrical equipment, computer and also connected with this industry. بعد از صنعت خودروسازی صنعت الکترونیک و صنایع مشابهش رتبه دوم رو در صنایع اسلواکی داره. We have all major, namely Asia producer in this field from Korea, Taiwan and etc. From these two countries our economy is the most penetrated economy in the Europe percentually. میگه به خاطر این همکاریایی که از شرکت‌هایی که از آسیا اومدن، تایوان و کره و تو اروپا، ما درصد گسترش این صنعت رو تو اسلواکی درصد بالایی رو نسبت به کل اروپا داریم. Definitely we maintain and develop some other kind of industries as processing of metals, rubber and plastic, machinery, equipment, chemicals, chemical production, food industry, pharmaceutical, paper and wood industry, etc. خب صنایع دیگه‌ای هم هستن مثل صنایع لاستیک، دارو، حالا دیگه همه‌شو možno to poznat. chemické کاغذ، دارویی، شیمیایی، فلزی و مشابه.
Definitely, we have some agriculture, but we are not self-sufficient. There can be maybe more room for import from Iran. ما کشاورزیمون هم فعال است ولی خب زیاد افتخار نمی‌کنیم بهش در مقابل کشور شما ایران. Now I will explain somehow why we think that Slovakia could be attractive country dealing with you. First, it is its location. حالا میخوام بگم که چرا اسلواکی میتونه جذاب باشه برای شما. در مرحله اول موقعیتشه. Just in the very heart of European Union. دقیقاً تو قلب اتحادیه اروپا. Within 1,000 kilometers circle from our capital, Bratislava, you can reach or almost reach such cities as Hamburg, Berlin, Milan, Strasbourg, Munich, Warsaw, Prague, Budapest, Bucharest, Beograd, Sofia, and so on. به شما 1000 کیلومتر از پایتخت اسلواکی براتیسلاوا میتونید شما شهرهای خیلی بزرگ و مهمی مثل هامبورگ، برلین، میلان، وین، بوداپست و شهرهای مشابه پیدا کنید. It means it is less than from Tehran to Chabahar. این کمتر از تهران تا Maybe to چابهار. Mashhad. Definitely there is network of highways, railways, even in our capital where Danube River connection with major ports in West Europe and Black Sea and through Balkan to some countries there is river navigation possible. 100% سیستم جاده‌ای خیلی خوبی داریم و همچنین شهر براتیسلاوا از طریق رودخانه‌ای وصل هستش به دریای سیاه از طریق دانوب. I wish to have one day ship cruising from Bratislava to Trabzon in northeast Turkey or to Georgia to bring volume goods to Iranian market and vice versa. One day. در عرض امیدوارم که در آینده این اتفاق بیفته که در عرض یک روز بتونیم از رودخونه بیایم پایین تا ترکیه و بتونیم برسیم به ایران. It will shorten it, it will make it cheaper, we will avoid Suez Channel rising fees, instability, and even Hormuz Strait will not be a problem. این آرزوی ماست چون به خاطر اینکه هزینه هامون رو میاره پایین و نقل و انتقالا رو سریع‌تر میکنه. For such a day, we need to work hard as a representative of the government to prepare good field for individual entrepreneurs. میگه تو این روزها ما کار خیلی سختی رو داریم به عنوان نمایندگان دولت تا زمینه‌ها رو آزاد کنیم آماده کنیم برای موردهای شخصی I mean that we need to prepare valid modern legal framework for cooperation between our two countries. میخوام یه فریم خیلی کوچیکی از همکاری ایجاد کنیم. First is agreement to protect and promote investment in our both countries. در مرحله اول قرارداد یا تفاهم نامه حمایت از سرمایه گذار در هر دو کشور هستش. We have hopes that the next round of negotiation on the level of experts in Bratislava, we will produce consolidated text accepted by both sides. امیدوارم که در سفر بعدی گروه مشاوره یا گروه فنی که میان براتیسلاوا بتونیم متن این تفاهم نامه رو آماده کنیم. We hope that this agreement will be signed surely before the end of June this year. خیلی امیدوار هستیم که این قرارداد تا ژوئن امسال آماده بشه برای امضا. Second agreement, very important for business sphere, is even in better situation. We already finished expert negotiation last year, and now we are only waiting for date when Minister of Foreign Affairs, Mr. Zarif, will come to Bratislava and sign the agreement to avoid double taxation.
امیدوارم که قرارداد دوم این هستش که به زودی متن قراردادی حاضر بشه که بر اساس اون که وقتی آقای ظریف میان براتیسلاوا برای امضا برای چیز مالیاتی 2 تا مالیات پرداخت نکنن. From this point of view, from our side, we don't see any barrier for business people from Slovakia or business people from Iran to go to other part and to find proper partners and to start working together. ما هنوز محدودیت نمی‌بینیم که تجار هر دو طرف نرن و مذاکراتشون شروع نکنن تا همکار تجاریشون رو بتونن پیدا کنن. Slovakia did relatively big success in the last years in development, as I mentioned in my first minutes of today's speech. Slovakia did good development and prospect. اسلواکی قدم‌های خیلی خوبی رو برداشته توی این سالها تا این لحظه‌ای که من اینجا هستم برای این کار. But we would like to go faster and higher. اما ما می‌خوایم که زودتر و بلندتر این قدم‌ها رو برداریم. Therefore, we are still maintaining and making sometimes more sophisticated and updated incentives for foreign investors. ما همیشه در حال تغییرات و اصلاح اموری هستیم که مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی میشه. We have still big number of unemployed people. ما هنوز شمار خیلی زیادی بیکار داریم تو کشورمون. Maybe that unemployment and not proper regional balanced development are the biggest Slovak challenges. این عدم توازن بیکاری تو سطح کشور یک چالش بزرگی برای ما ایجاد کرده. عدم توازن بیکاری در سطح کشور. Unemployment is consolidated in the last year around 13%, with proposed gradual decreasing, but little by little in coming few years. بیشترین حجمش 30% بوده که یواش یواش در حال پایین اومدن هستش و امیدوارم که هر چقدر زودتر این پایین‌تر بشه. One of the problem, but maybe it is even positive, is that the Slovak private entrepreneurs, which didn't exist 20-25 years ago, when we started to develop 10 years ago, suddenly were caught by the negative economic crisis in the second half of last 10 years. تو 10 سال گذشته یکی از شوک‌هایی که به ما وارد شده اون بحران اقتصادی بود که تو چند سال اخیر اتفاق افتاد و این شوک خیلی زیادی رو ما رو متحمل کرد به ضرر زیاد. And now they are more cautiously offering new jobs for people. They prefer to increase the intensity of production and productivity. الان آماده هستن که کار رو برای این بیکاران پیشنهاد کنن، بهشون کار بدن تا این عدد رو کمتر کنن، عدد بیکاری رو. This positive sign of this, it is already that Slovak actively working employer is producing more than in many European countries and for less salary. با این همه نرخ تولید در کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌ها در اروپا است و با ارزش حقوق خیلی پایین‌تر. Just to mention, in the end of the last year, beginning of this year, average statistically recorded salary in economy of Slovakia is up on the level of 900 euros gross. 900 euros gross. در حقوق دستمزدها در حال افزایش تا 900 یورو هستش. In principle, it means that for one man or lady having salary more than this average,
there are two receiving less. یعنی اینکه به ازای هر خانم یا آقایی که حقوق بالاتری از این 900 یورو میگیره 2 نفر هستن که کمتر میگیرن. Majority of industry is paying roughly 500 to 600, 650 euros per month. تو سیستم صنعت این عدد حدود 500 تا 600 یورو هستش. For labor force, I mean, not for the managers. برای کارگرها و نه برای مدیرها. Now I will come back to some incentives for investors in Slovakia. One, it is complete right of re-export all of the profit up to 100% of net. Nothing should be kept in the country or reinvested by the law. حالا میخوایم در مورد سرمایه گذاری صحبت کنیم. اول اینکه 100% سودی که سرمایه گذار اونجا کسب میکنه برای خودش هستش و میتونه ببره. نیازی برای گذاشتن توی اون کشور نیستش. نگهدون نمیداره. We have 8 administrative units in Slovakia. In 7 of it, we have different but any of possible incentives. Only in Bratislava region, which is, by the way, 5th richest region in the EU, there is no such incentives. It is for incentives for certain economic activity which are in tune with general plan of development, which will bring new labor places. It can be from 35% to 65% governmental and European assistance for the investors. میگه ما 7 منطقه داریم توی کشور اسلواکی که منطقه اصلی که شهر براتیسلاوا هستش جزو 5 منطقه برتر اروپا هستش از لحاظ رشدش و Inwestycji, żeby pomóc od sztátu a Európskej únie. tam, gdzie nie jest udane. Áno, tam. مناطقی که رشد یعنی نرخ بیکاری بالا هستش دولت به سرمایه گذارا بین 30 تا 35% کمک میکنه. For different size of the investment, but the minimum investment it should be 5 million euros. There is also possibility to get from governmental assistance for paying for new recruited labor force for 6 months, 12 months, or it is negotiable. حداقل این سرمایه گذاری حداقل باید 5 میلیون یورو باشه که میتونه از طریق دولت یا مثلا جور دیگه کمک کنه قسمتی از حقوق کارمندان رو برای 6 ماه، 1 سال و مشابه پرداخت میکنه. It means there are also some small, from year to year changing other conditions. More or less they are connected with the different area. It is difficult to name them concretely because it is every year almost when we adopt new economic plan modified by the government, etc. But this priority of incentives stays there. And I think when we compare it with other countries, it is possible that some of the investors look on Slovakia that is good because of that. همیشه این شرایط ممکنه که تغییراتی و دولت در اینها انجام بده ولی در حالت کلی این کمک‌های دولتی همیشه ثابت هستش و در مقایسه با کشورهای منطقه میتونم بگم که شرایط بهتری رو برای سرمایه‌گذارهای خارجی تو اسلواکی داریم. I have a lot of statistical data here, but I don't want to kill you with it. میگه اطلاعات و آمار دیگه ای رو دارم که میتونم بهتون بگم اما نمیخوام اینو باهاتون براتون. Therefore, I will come to end of my speech somehow to resume top reason
why the foreign investors decided to invest in Slovakia. خب تو این قسمت جناب صاحبی میخوام در مورد اینکه تو این قسمت مهمی هست که چرا سرمایه گذاری خارجی میخوام بیان اسلواکی و اونجا سرمایه گذاری کنم. 1. Safe investment environment, political and economic stability. یه سرمایه گذاری سیف و مطمئن به خاطر موقعیت سیاسی و اقتصادی ثابت کشور اسلواکی. Second, Central European hub and favorable geographic location with great export potential. موقعیت جغرافیایی و که پتانسیال خیلی بزرگی برای تجارت و صادرات ایجاد میکنه. Third, fastest growing Eurozone member within the last 10 years. سریعترین رشد اقتصادی اتحادیه اروپا رو داشته در 10 سال گذشته جمهوری اسلواکی. According to World Bank, Slovakia's 10 years experience is proving that it took leadership in doing business from among Central and East European countries. بر اساس اطلاعات آمار بانک مرکزی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلواکی لیدر و رهبر کشورهای در حال توسعه میشه گفت در منطقه اروپای مرکزی هستش. Slovakia is also Central and East European leader in physical property rights security. Physical property rights security. همچنین جمهوری دولت اسلواکی یکی از سرگروه‌ها یا کشورهای برتر اتحادیه اروپا هستش که حمایت میکنه از حقوق اولیه سرمایه‌گذاری. کسی نمیتونه اموال شما رو غصب کنه. The Central European and East European leader in labor productivity, and Slovakia is in top 10 hard-working countries of the OECD. یکی از کشورهای برتر اتحادیه اروپا از نظر کارایی بالای نیروی کارش و کارآفرینیشون هستش. Already we moved to the place number 9 worldwide in adapting new technologies and high innovation potential. رتبه نهم جمهوری اسلواکی رتبه نهم دنیا رو داره در کسب تکنولوژی های جدید و innovation. Maybe there are few more, but maybe I can say it's enough. فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه. And I once again appreciate your attention. دوباره تشکر میکنم از توجهتون. And I wish to see, if not all of you, that some of you will start successful business and maybe even investment activity with Slovakia and Slovak partners here and there or worldwide in third countries. امیدوارم که همه شما رو یا شاید حداقلی از شما رو ببینم که در حال سرمایه گذاری هستین یا اینکه همکار تجاریتون در اسلواکی انتخاب کردید. And on the occasion of National Day of Iran, once again allow me to congratulate and wish all of you all the best in future. و در مورد سالگرد انقلاب میخواستم به همه شما تبریک بگم و آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. Thank you. که تلویزیون میشی دوباره مجموعه ایستان سبون عدد و تصویر کنم. چون دکتر حسینی ما هم در خدمت شما هستیم. آقای میلان در خدمت آقای میلان، آقای دکتر حسینی.